uvid u dokumentaciju. To je to. Potpis. Čekaj, dohvatit ću te. Vidiš, tu je traka tamo, vidiš. Ali otvorena vrat. Hajde. Dobar dan. Treba upravi manastira da predamo jedan zahtjev. Što snima? Ja snimam gospodin, što priča. Gdje je Mitropolija? Gore, pa gore, ja? Hvala. Kroz kapiju gore. U redu, hvala. Što daj neku tuku. Što ne šteti. Širimo ljubav. Vidite li mi što je? Vidi vi to snima. A da snimamo. Dobro, mogu sad pauzirati. Dobro, nije laki s nama. Aha. Oni nema gdje ne stavljaju ove pločice, hajde. Aha. Zdravo, zdravo. Upravitelj manastira nam treba. Upravitelj manastira. Ovdje je uprava Mitropolije. Lijevo, jel? To je vrat. Aha. Ovo nam se vrata. Ovo je vratar. To nas nije šanjila, ili? Dobar dan. Zdravo, zdravo. Upravitelj nam treba manastira. Ko je vi? Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, zdravo. Upravitelj manastira nam treba. Iguman manastira mi je trenutno tu Zavijakova. Zdravo. Evo sad će doći. Koji je završen. Izgledaj se manje. Kovana burza. Ima što je ovo mili. Kako žije? Možda im je toliko žije. Ili je roštije? Ritz hotel. Nije po njima. Vidim klima, vidim. Prostite, nije dozvoljeno da se snima. Pa nisam vidio, niđe znam da stoji, da je Niste zabranjeno. vidjeli, izađite na kapiju pa ćete vidjeti. Na ovu tu donju. Na donju. Ne, na ovu vašu. Oprostite, ste inspekcije ili šta ste?